Kull 10 tiem, mijiet ta' turisti Amerikani qed jinżlu f'pajjiżna l-jumejn qabel jembarkaw fuq krus li joħodhom f'ġita madwar il-Mediterran. Dan grazzi għal kumpanija Mifsud Brothers li flimkien mal-Viking Cruises ħolqot esperjenza effiċjenti ta' kif it-turisti permezz ta' titjira diretta mill-ajruport ta' Newark fi New York għal mitjar Malti fi ftit ħin jiġu trasferiti għal vapur fil-porti kbir. One News segwa l-proċess kollu hekk kif żar il-mitjar u assista għal wasta tal-ajruplan tal-Lufthansa li huwa wkoll l-akbar ajruplan li jtir fl-ajruport Malti. Hemmhekk One News tkellem mad-direttur maniġerjali tal-kumpanija Maltija Ivan Mifsud. Huwa spjega l-proċess effiċjenti li bih il-passiġġiera b'titjira diretta jaslu Malta u b'sempliċi app jgħaddu mill-ajruport fi ftit minuti. Ma li joħorġu minn hemmhekk ikollhom jaraw it-tim tiegħi bil-umbrella u s-signs tal-Viking u jimxu sal-coaches. Aħna l-coaches nimlowhom mhux iżjed minn 20-25 biex kemm inkunu within il-protokolls ta' Malta, ma anki biex inkunu extra secure u barra minn hekk anke biex nistgħu nibattuhom lejn il-Valletta Cruise Port mill-iżjed fis possibbli. Mifsud spjega wkoll kif qed ikun innutat kif dawn it-turisti li qed jiġu permezz ta' din it-titjira qed iħallu dħul tajjeb fl-ekonomija Maltija. Ħafna minnhom qed ninnotaw li jiġu tliet ijiem qabel u jażlu huma l-lukandi u qed nara lukandi butik tal-Belt, lukandi butik mill-Imdina, San Ġiljan. Ġifieri dan il-Fly Cruise Operation qed il-flus qed jiffiltraw fl-ekonomija Maltija. Minn hemmhekk One News żar il-Valletta Cruise Port fejn tkellem ma' Massimo Xkembri li huwa wkoll id-direttur tal-operat tal-kumpanija u sostna li t-testjar rigorus li tisir fuq il-passiġġiera sabiex jiġi evitat tixrid tal-COVID-19. Once li jidħlu abbord jieħdulhom PCR swab u jistennew li joħorġu r-riżultati kollha sal-lejla jkunu kollha ċċekkjati, jiġifieri il-passiġġieri kollha abbord ikunu ċċekkjati. Dan il-PCR swab jibqa' jsir matul l-10 ijiem cruise jiswobjawhom kuljum kemm lill-passiġġieri u lill-crew biex hekk il-vapur dejjem għandu l-aħħar 24 hours dejjem updated in terms of health. Il-vapur tal-Viking huwa wieħed lussus immens u joffri esperjenza li wieħed diffiċli jinsa fuq cruise liner li tħallas għalih u miegħu tieħu prattikament kollox sax-xorb tal-inbit u anke l-eskursjonijiet fil-postijiet fejn isorġu l-vapur. Intant hekk kif One News kienet isegwi l-proċess biex it-turisti jitilgħu fuq il-vapur, koppja Amerikana tkellmet magħna dwar il-proċess effiċjenti għall-aħħar u anke l-isbuħija tal-Port Malti u l-istorja ta' pajjiżna. It's been very smooth, don't you think? I think so too. A lot of people, but it looked like it was moving smoothly and everybody seemed to be getting right through very easily. A lot of planes came in at the same time, so it was a little crowded, but it moved very smoothly. Oh, Malta's fantastic. The second time we've been here. Yes, we've been to Valletta before, and we went down to the archaeological ruins, went to the Blue Grotto, we explored the whole city up here, and so we're very glad we got to do that because we won't be able to do that this time since we're going to be restricted to the ship. But this time we're very interested in going to Gozo and seeing the ruins there.